Ja sam Denis Mihić, firma DNS IT Consulting and Services iz Mostara, sistem integrator i security integrator. Zvalo se predavanje, se zvalo Ključ, nije i je ispod otirača. Evo. Znači, ajmo reći, fokus je bio na samoj cyber sigurnosti koja je najaktualnija tema sad. Na koji način nas sve napadaju, na koji način možemo da se branimo, na što treba da obratimo pažnju i koliko je bitan cijeli koncept security awareness. Jedna proizvodna firma je imala veliki cyber napad gdje su hakeri bukvalno bili prisutni više od 2,5 mjeseca u njihovoj infrastrukturi, a da oni to nisu ni znali. Na kraju su toliko ispitali sve njihove poslovne procese da su na kraju povukli bukvalno uže kada su krenuli iz firme i aktivirali i bukvalno enkriptirali kompletnu infrastrukturu, čitav Hyper-V klaster, uključujući backup koji su tad imali. Tu je najveći bio problem kako uplatiti toliko svotu novca koji su trebali pretvoriti u Bitcoin. Jer oni tad nisu imali, jednostavno nisu bili u doticaju sa tim tehnologijama, na koji način se to sve plaća, da se mora platiti u komadu sve, da li će se 100% dobiti dekripcijski ključ kad se uplati ta velika svota novca. Forenzika je dalje cijela bila uključena u to. Oni su imali osjećaj da mogu nastaviti poslovanje nakon što im se da dekripcijski ključ i da odmah sve krene opet kao što je bilo nekad. Međutim, morala se ta infrastruktura obnoviti iz početka, znači počistiti se svi ti backdoori kojih je bilo masa u infrastrukturi, gdje su napadači ostavili, samo su nam čak za neke i priznali i rekli u cijeloj nekoj prepisci gdje su ostavili te backdoore za dalju intervenciju. Pa, znate šta je, stvarno dosta poziva se dobija na tu temu, uglavnom kada nastane veliki problem. Znači, dosta firmi kod nas je neće da da bilo kakav podatak da im se nešto ružno dešava. Kod nas ljudi neće ni nažalost, ni da kažu kad su bolesni od nečega, kamoli da kažu nešto negativno o svojoj firmi ili nešto. Ja smatram da o tim stvarima bi trebalo više pričati. Znači, što više stvari izneseš u etar, bez obzira što je to neka loša reputacija za tvoju firmu, da nešto nisi imao, loše je da to i dalje kriješ i da nemaš i dolaziš u situaciju da budeš ponovno meta napada. Pa ovako, dosta firmi ima u Mostaru i Hercegovini. Nažalost, da tako kažem, vrlo malo postoji, da tako kažem, interesa da se napravi neko zajedništvo u tome svemu. Ja bi to, na primjer, promijenio kad bi mogao. I s druge strane, evo, razmišljamo o nekom konceptu da se napravi neki event gdje bi se udružili svi da bi napravili neki event na temu te sigurnosti, podigli malo što više svijesti i na kraju krajeva malo reanimirali cijelu tu kompletnu scenu dole. Znači, evo i ovdje gledam na MS Network konferenciju, evo rekao sam MS Network, mada nije više Microsoftova konferencija. Mnogo firmi zaista ima ovdje, ali većina njih nije iz Hercegovine. Znači, jako puno firmi ima u Hercegovini koji, nažalost, nisu ovdje prisutni. Iako, evo, i nemamo lokacija, sve je to super, ali gledat ćemo da to promijenimo u budućnosti.